Faafetai Lau Faafetai Lau Afioga. Ia ina nei foi vai ngā le afiafi I le tautua whaawau le Blue TV man ko lano le tauta ia ina nei foi vai ngā o le afiafi I le alofa ma le anga le lei whaasoa ma le alofa ma le anga le lei tau muli muli a o wha maoni fo I ma le alofa a puti puti o no tātou ma te sili le langi le nei vai ngā o le afiafi na ua sau le vaa na tiu tau mai le vaa na tau a o lo wha penao na la lango ia po ma maulango le vaa na whawa fo lau le tapu inga si o tātou wa tunu Ia o tau au na asiata. Ia, le fo se mai pe au ngalu o le ea. Se taimi fo ia o na toa I tonu o lea o le safo lau po le sunga le lea tau e tono le tātou ofisa. Ia o le au am teina fo le tātou porkalabe pe na maasa lea e le anga le leo ro tātou mataisili I le langi. Ai o te fifia e whaatalofa ma o Faafetai Lau ia feane ma lo le fo lau ma lo le langi e mamama so I fo maua. Ia o mai oe le nei vanga o le afiafi. Ia to I tua apolima wa mai a fo I le weekend la to sa afea ngai o to New Zealand au Australia o Samoa o le vasa Pasifika. Ia ma whaiva sa palifea ngai ai le tele ma le anoa I o mea mana nai ana tutupu. Sa tutupu o lo o tutupu o le afa awau pe ona tutupu o inisi mea ele I tutupu ai e ono tutupu. Ia manisi fo I mea wa lewa ngakaungu kupu ai le I kukupu lava. Ia whaamalo atu le da bre Faafetai Lau. Ia te oi sa moa le atu no pele. Ia o sa mawhaiga. Se o kere au ngaka. Ia mea o le o whaivaia. Mea o le utele nao whainga mea o sa moa. Ia e pea no whaiatu. O to maasami o le tātou porkalame o le ahinga fo. Ia pea o ia isa utala pele o sa utala I le papahinga o sa moa. Ia e toi sui ere me oso mai ele manta o le la. E oso mai fiti uta I manua. O fe ngoto ia, e ngoto I o I whale a lupo. Ia pe ngoto fo I tufu ta fo I ma whale a lupo. Ia ele me whaasi fo I ai o le vao tupua. Ia a o fili ma pure tu. O mai o inane ta wilo ai manu o malo. Ia mama lele ai li ta maitai o na vanua e tari I langi se ao no tātou malo. I tere malamba le tasi valu turu o. Tau nuu Yohane Viliamu maritala le lei te tonu Samoa. O inana amatai lo na sui lo tātou atua tātou te tautua mo tātou tāpua ia. Ia awa vea le atua sui fua. O lo nalo Yesu Keriso. Ma le anganga pa ia lo tātou fisoso ansili. Ia ele toi subia ana. E mamanu mai malai tele ma malai tāfunai malai o le tutoa malai o manino ma malai o vava. Se yo o ai. Fili ma pulitu. Tūra lata I whale moa. Mauta mari malai o le toro mai pea. Ia o le whtapa au o le alata ua. E lea ia la se me toi suia ia sa moa o le au mala. Ia ai amaya le suafa manu malo o Yesu Keriso o lo tātou wali ima lo tātou whaola. Ia tātou te nuti mea manongi ai le neivanga o le afiafi. Ma au fia o te Faafetai Lau atuai. O lo oinunga o le vasale fo launga le fionga li te tai po le tamā o lo tātou puturo. Fionga li Palemia le sunga le laudi le Malie toa po la te vau. Schmidt. Ia ma le fretua ma lato au malanga ma malu. Ia I le vaa mo le pui ngor saunga le mo o Samoa le tātou na whanua. Ia whatau teia manu le malo. Ua kala fea unga ia ma le pese lea na mata I le tātou purukalami. Sailing, I am sailing home. For lau fatasi ma le tua. O lona fata ua ia te or vaenga lea. Leanga o le nei soifuanga tātou te iai. O le soifuanga o Faafetai uli. O le soifuanga o upu matala. O le soifuanga o le mauru I tau e salo I mai. E tofo ai le fatuatua ma le ola. Ale ngale winga o fo metalanga le tau fai atu. Pei fo ila fai malanga mai le fionga le tamā le tunu fionga le li Palemia masi ona fletua ia ilunga le o ngā samitele. A ia Yesu le vaa. E ke aka ia faa. E faa le tino e faa le anganga foi le faa winga ina o le faa metala. Iyo. A ia Yesu ilo vaa. E te ata I a wha, e te ata I matangi. Physically, yes.
tūlanga ia le tino io e. E angor mafuanga le anga leinga ke kemu pekeru. Na matua te temu manga tete peteru. Ina ua oso le peau mare afa. Wa le mafaise mea alai mo Yesu le va. Tau ngapa lo la ia lea. Ia pepiko i kua le mea ngawha mo ia Yesu. A ore mea taua mare mea maneia. Ua ia Yesu i lo va. Po fea le vahe ngai ke ku ua Yesu. Ai ia iai ko kongu o lo va. Ore mea siri de ngā makaua. Ore wha mau ianga ngā sa ia pekeru. Atu atu fo ila ile fa le nganga. Ia fa pena. Au irunga na le vasal fo longa le Afioga le Palemia o le tatou malo tu tasi sa mo. Mai lana si singa le sa fai malanga tuai le motu o toke lau. Toke lau da lo fani. Ioe. Whakalofa la iatu. Malo Faafetai Lau. Ya, ole se singa le Afioga po le pala ulia le Afioga le Palemia. Ole awa iatu lea ina ua pala aftal fa ula mai ia to e lau po toke lau. Ile a toanga po le fa iluga ino le lantou se lau tau sanga le lantou vam niusila. Ia ai mawa ilo malea vanoa e vana aulia i e sele maa ia ole mole a manga ia. Ia le la ua to e fo i mai e fai ngā malanga mamaru le tau te sisila mai ata na tu na tu luka. Ia o tūlanga lana e fai si whataua o le fai malanga tu o le Afioga le Palemia. Ia masio ka ko moko ko lau ke roe ka silea moe mikinga o ka fia o ai ko lau. Ioi. Pe fia le o le si vahenga ta ua le mai maue ia o fafunga mai tatu malai valele lau Afioga le si o. Ia. E ngai ka ko ka mai tet fo ngai felelei ko lau. Asa ko i fo wai nga makala o le va e kumu oi e kau ke ayo o foi me kau ke ko la wa ne ka pese ni si lu ki mai e tolu wa tu mana na ia to ke la fa ka fo lu kuno lu fa pe fo ya tafu to ke la we ita mama tene boa mai la ta ka leve ole fa ala le vai su ma le unga le whaarifu o masia ua ka whaisua wa ai dai wala whaari pesene a koruma anga vesua misiru ki sua e whaamatala mai ai tu ai ngā tau mawha male o langa lai te tono tukena ia ai Faafetai le Afioga le Palemia patalia lona wala aulia me lea ia a oilunga le vasa le whai ngā malanga le ritaimi ia whaamanuia le tua i le folonga ma le toi foia nei le tātou motutele. Whaalao ia ma whaamaluluina le ngate i whale o wane i oso ni peau langa. Ia ia toa pea i le awau matanga. Ia folau i langi maa le folonga lau Afioga le Palemia. Ia ai mese fo ia olou auwa. Ia manaita maita i leo ka lo whae. E sere au le leo o le smile na itene leo ye ke vai ku ia ia le na amu ia auto se fatura utala le amu ia auto malo o lo mawala va no to te tua i te la tu per o faiati ave ese auto ma fa por kiki. I take the greatest opportunity in the time of your life amu ia oe ua e serve i lalo le teita i ngā lea Palemia ma lea Palemia. Amu e uko. Pei wha ana ta wha amu ia nei to i ina tu lo malo le malo o wha ilangi ala to whaulaunga sa la ko serve mai ai. Ia, i maka awha. Deo roi Palemia. Wha solo mai ai a mea ole, wha solo mai ai. Sau ia Vaai kolongi. Sau ia fo i tofilau e teresana le totoli. Sau le Afioga i tama ainga ia tua tupua. Ia whaasolo mai sunga tu la epa. Asa i lele malia le ngoi sau ia fia me le Afioga le sau whapito. Lea fo ua pale mai le sunga le lahu le mali e toa. Amu ia auto. Iwe. Ahu lau ka motu ni awhireti e loke kaua Vaai aku ia i
ai amu ia outou ma wale whakoko ke sue vai aua nge i whaapa ole o tō ngā luenga mo tō whaiva o ngongi upu mangkala ai mai se le lau lunga o le kau whaleanga o le porokiki wai ai o le whaamanatu lea o tō ia maro mele kōro pūro tunia e mai se fōi o tō ia le borikatina le whionga le li Palemia te ko ke vai o ko la whakula o kala lea leva ngā whioa i o Yesu mo ngā uso leva ngā whioa i ngā ole ofia le leia Yesu ai le ai masesi wa ngofo mulu vai o Yesu ai sauri whawhingi sauri kangaka esi sauri whawhingi kuro e whakula o kala lea a whawhonga me o tō manor maloie maua la vango ele ngā sofa lau le mare tō whakwela o kala o ai umaka i ka inga e koke servinga be the best of whatever you are. Moto ngā makua o ngā lau mua. CCWS. Be the best. Ia siri aku oi. Kusa peke alaku o lai kalangoa ka ngaka ia pai mala fai. Kera koa e fai leela. Nā makua ese le levo le lau si ia runga lau kaukua. Koi foi me lau kala le fingere. Leva ngā whioa i o so o Yesu mo ngā so o le sise mai maua singa maa ka ua po singa sua hau ka ua anga ngā ka e kaukua ia Yesu ai alaku ari whawhinge sak pai keanga o le whinge sa kau aruaku mulu vai o Yesu i le afangu ala pasa ai solo i longa longa Tiger Trade, your one-stop trading platform. Get rewards in 3 easy steps. Ai kau ka kalai la wari ia, ai kau fai ki oi la wari ia le fio ai mai Yesu fo mai. Tina. Alu e fa kau lu swa hu, e ke le sa ku pe mau wala mai kau waka. E kau waka. Mai ya fo ya na fa mai ke sa waka, ai ka ko ye. Ai fai mai le sa wanga Yesu. Te ai pat amu ia lea ki ngā ua ia ka penga inga le whaaka i muanga o longa Malie mai ka koui ai sau ai whawhinge sau aru mare manguia o le kaukua e le iwa awa ai po le ha ai sau whao ngā longa laulu malanga sua au ala pasa ngingi ai mulu wa ao Yesu ale le vanga fio yo Yesu manga kama yo so le masesi ala le winga le te fai tu o to malo le fa pe e o kai mi uma me nga bako fa sanga ku criticize o ku o mo le bodi lunga le uvanga ye kele vo ya no fa du maso suenga ai le ba fa yo na ma tu o ila lo la to nga no a fa ye ma fa Io Faafetai mo moli etu e le fai ngofie o tu fai fa ia fa si fo mai va al na fa no na ora tu fo ia malita to fai nga malanga bambaru Faafetai ke le lava ata va ai tu fo ile tele o tala matulanga uma fai anga isi Palemia ile ar kulanga e sa wa Afioga le tua sa ora ko fai fo i perfeka langa o Afioga ia le to ka popoli ele fo le mele o le loko le anga ele fo mele o ka fai fa kele le fara sayu kele le kusi upu io fa mai auto to mai Yesu yo so o popoli sa fa pena fo no la to fai i perfetta na la ko fasioki ia ila to mo la to ia o ila ka ko ele ni perfeka ka ko ele ni aposkolo ai la ata tu to mo fai ta fiofi e fi we ka o filmero loko le anga waso solo io ele ma fai io ma fai anga me se me le langa ya kasi de pinge au lo ka samo ka ke pinge au lo le mele io ta fefe ai sao le mele ko kongo olimpeka loko le anga e sao lo ka longa ko kongo olimpeka o ele se panga samo ele ma fai mua samo eso se mea ia
ai awa de tatou popole ai Yesu lo va o ke aka ia fa foi kai me kau ru kau le ola ia ai malo lo sa ia malo foi le tawata i le dei vanga o le afia fi e te tau mai ia o mai ona o fata lofa manisio vaenga ia au te boa o le ase i o tau i le tūlanga o nei issue se tau tatou faso mua ila ke loinga lo se o kele lavo o la konge mai moko e kele ia makau foi le ko kele ngisio penga le afe limo se la we afe fixe la ko kala i to la ko mingi ai fo ringo nge per ku fakasingo moko ko lu sa e nge sa ka we ke ole sa ngale al Palemia fa ma vai ai ko foi la ko malanga sa mo i fainga foi nge fa wo fa paanga ia mako lau ia ko ke lenga foi lau Afioga Vaai pe foi ia bango ni opportunity sem foi ai onga ka ko nga lo fa kasi mako lau ia sa o mai ka inga foi le fe aule sa la onga fa pe foi le pe lan ka fa ka mai le koru e ka foi le mo ku ia koru sa ngo ia ku le pa foi ka vivo kia ia mai hoi pa fa wo nga ba a ke longa o se mea ka ue lau vai o se wafo foi le fai onga ia se va ka o feololo la po a ko e kaulai ia ma se mala va le foi le mai pa fai angu si le fasinga mala va le fai ka kol va le se ai ia wala ngai lo ka o mai le sa fa pe uma fai se la ko fongo ma ka i ko lau foi le ngi va enga e ma fai ai onga benefit ia ko lau ia benefit samo wa me fa penge ia e fo ia le me e mo wai ele mangui ko lau mo mangui samo pe ngai me ngai ngo mai ka ko ai ko fo il fenga malanga asia ka ia fa penga fo il fa fonga mai ka ko na tau maua se tatou fa mau bonga le asi taimi muri na malanga ai se Palemia o sambo to ilang o yesi tasi na fa mau bonga le fa mo mole ana ai me se fo lo sunga le ke le lo po fe por que milanga nka o fa pe sa ngoi ku le po me sa ngoi oi ko lau pe po i po no le velen ka mo fe fer ka mi fe ngalo ai ke lo ngai ko ke linka ko pa mi o ko lau a fa ai ia sa lo nga ku le po ma lau de mari ko ale ai ia sa lo ai nga lau de mari ko o ye ya malo man nei o luinga le tla man o le au nga fo yo le technology le dei veitai e o ma fai ya na mo moli fata si ele nga tor fai nga malanga a o ba toi mani na yata ia mani na tato va inga i le tunu wa pe ya ja u te le lo suga ya to pen malanga bo to lau aya ja pe wala da wala vale le pese foi le misiru ki ka fa makala mai ia ta va ia o le atunu ia a ole na Faafetai le social media nowadays ia malanga le suga le fe le pandemia pi o wa mo mai ni na yata o le tūlanga fo yo o le atunu tutua o i martato so atu mo tutu la uble atu le ai o ke le o ko la ai kere ka ko la o ke masangi ai mangai fam kala fo yo la ko moku fa pe ka lengi mo ke le nga flat ia le kaulenga vale me fa penga ia le uminga ele mo se va mai siku I think o le va o moku ia ka o por se la mai le va o moku ia ai okay va ia ko le ele fanga le nga ko kia ka ko ma nga ko la yes e matua malamba le leito e lau le tatou ngana man po mai fortu e pia so ia ia le pokala me fa pitoa mo tagato ke lau o lo te va ia tu ko meni le stote awa o te le o mauti no foi for the record se tau so e me tatou ia me se foi le tatou producer ma pena ese time na malanga i tu le pai i to e lau ia po si foi Palemia po ese Palemia na wa o ke le manga kua to be honest ia ai o se mata po fa o so manatu le dei ia au te loa lo asu me fo il tattoo producer por fionga ana ia ona mo wale se tattoo confirmations ia so far o fai ka wa kui
i ko meni al to tele ia tele lo nisi por do fai mai on le fifis ko go kule ia por me fai mai o se tala mo ia le ata wa ile i malanga lava i o to ela wala ko lo to fa ia tu singa mai ia isi tanga tai i o masani a fo i media ia fa le nga bel fai nga malo o fa pe mai o me malana fai ile ita pipi asiata lo ia se recording gaming. I've done a deep search online. Tokelau and Samoa maintain close official relationships throughout Tule'epa's tenure, but there is no public record of Tule'epa making an official visit to Tokelau, even with Palemia before Tule'epa. Oh, yeah. Sorry, just in case you're wrong, but online there's nothing. There's no evidence. Okay, yeah. Say tato vai pe o tiro foi ter si tato researchers e lungo tato por kala mi social ni mai. Ai a fai o lea. E wa ka wa mo ko ele ata wa lu ngolo tala wa tu langa fo lu soi fu wa ta na e mana tu ai pe sa fai malanga se pare mi mo i to la wa le ato. Le ai anga le kala ngar fai fau ele o faro fisa sele lo ma fa penga por sa wanga le sa fai o pele ai i lo le yese para mi mo ma ko le fo ko la va en usila e ke la se singa fa penga un usila la va ko la o fenga le o ka ko so ka inga mar fa pa ngan ko la pe fa ka wa ku pia ia ole o fenga ngor gateway o ko la we mai fa fo o Amerika po Australia po usila e o fa ka mo ngi se fo ko la o fenga lo ngai Samoa e so ro winga la pe ya o Samoa le e fenga ke ka o ke de ko la o so kanga le mo lo fa fo ya ke lo ke la me o usila e anga le ka fa yo le sia si kai fa penge mo kai fo le wai fo si fa e fo si kai me fa ia fa la lo ko la ia msalo le o ba la ba musile ke nga ri ia no winga la a fa yo sa o ngalea ele malanga la va ia papa stui por su atu le paito e la se si pare mia mo atu ia o te o mala ile to te le mar fa nga upumatana le so na la fo a le o per mi mo le pe fa pe o le tatu records le ya le uto ai to no ma tu vai ya to ke la o le si vai no te lo fo ya o to e la ula to te fa ngai na tu spa ya sa mo mo la to wa sa ni nga lo tu ala ngai pe ya le isi la to tu spa yo fa liule ile ngana to ke la ya ai Faafetai o nai mo tu nga afa mo le silfia tatu tu ya o te lo fo le a te le se fa tu ngo to e la ya sa mo ia wa foi vai nga tau ta mau ai nga wa ka ko ke le nga ra ko fa ka wo ka mai ya to pa wa foi me foi le o va ko nga fima mringi foi aso ku mai foi ele e observa mangi si foi le ku le fa pe foi le wo o ka o fi ka ko le media ko la wo nga mringi ka fa fo ia o ke o foi au ngai me le ngo ka fai mai mar ke lo me ai sa nga fa ka pe foi nga mai foi se cha pipile malanga ba wala ia o le ki manga ko nga kala fa penga ia ele o fa mangia mai ele se me o le nga fa nga mau sa mo ia ma ko la mo fa fo ia ngia ka manga ia wa ka wai fo ile ia ka sa pu mai ko la ba ia le ke lo ke mi sa kimu ia ele mangingo a ke longa o ke lo ma ya ka yang ko po muri ma ia ma ka nga mai fa fo ia ai fa la mai fo ngai be nga pe fo linga mai e se sui la observa po se sui le chapi pinga ru le malaka ia le do pena ia le na wa la vai nga se te fa tu le tala ele o to ia ni me le tu si ele na do si pe pai ele ia ni me le na tu tu si wana o me le a la va la tu te o ia ele ia fai le vai na ia te ta si la va me ai ta tu te fai ma to te lo ila tu ia ole mai mo vo te me te subscribe for ia i tu la ia ila la tu fu i fai ti o nga tu la o la tu o me ai moni la so no
o ia le tau te loa e ia vai ngara observa le ia te tonu ma ia e diva ia sa go mai ia o le ke va ko longa le commengi longa YouTube on Facebook sa fa penga malanga ia sa le loa fe mal valu I think ia por le loa fe mal ko fo la la fa mai o ko inga ko lau oh ia okay mana ia lu binga ia la ta fa metala po ia se fa mau monga tau ya fa pena sa no ia le fe au o tele i fa ro lo ia fa pena sa no fe au to la una na malanga tu ia mana ia mo fola tu ni fa lua mana tu langa ia ole po fa to no na va nga po fe fo to ia ia na fola ia ole ale faina fa ole tau fiu fisili niele o maua mata tau mate lo no winga ele se ta wol na malanga ia wa langa ele se malanga ele se me fa piko ko piko ra kai mi a ko ngora ba ngi se singa kai la ko ia mal la ko foi ia Faigamalo ai ele se ar fongo lenga ka o fe ia me fe o mar kai ngeli ele ia se fongo boko ai ko eka le moko ngava ia a fe winga na le te feto ela te tala e ma fonka ko le manga kua o nga longo winga o ia la le faka ka wer kuskusinga mus pe para observa o ia nga le sa fa sa ia le o le puenga mengongia uso ke ro me o manga sa ku pur malanga ko inga boleva ale fa ko a release mai la vai nga nga o malanga ye suan la ure mali to awa ale ni record ka ke o va ele ya mai fu ilunga ini news e wana nga le news mai radio New Zealand o le news mai media outlets la mainstream media sa New Zealand Australia ye malanga la audi le fiogan partner la news mai ya New Zealand Australia ai a faina le to te fiu ku ko le o se me bunga lono winga ele ta wa tele ya to la malanga to sto in today o fongo yang ka o fa pe fo ye e fa le headquarters ko lau i fonga nge Samoa ia po se la ko office fo le fa mo ku ke pe malanga ku ya me fo ka ko fa nga pa anga ma ko lau pe o le ku nga o fongo yang ka o fe ya le na e au e sa wa ia ko ia a fa ia la ile pisai ni si na malanga e rono winga ile tau ai nga ai lo pe haru ko inga ai o ta to ri no pe na to sabisa na o ma fa ia na for folanga awalanga anga pe no fa tu ana se malanga lo ia ma vala au dia le mai mo mangi mingiska yo ko si na ura sa o me ka ma se nga sa o ma esa sa o mai lufi na fa sa o mai mingiska se tato mako kama mai la ka o mingiska ko la nga luenga ai sa o mai ia ka mo au kasi ro mo ku pa ai ka ko le na ngo yo mingiska ia masui mingiska ngai malanga no winga ia ole wa i malanga no ia malanga ya e ali no ko inga pesa malanga mo e sa ngai da fa la ia te ngaru fu e ka uta misa ka vai su ia ai la ku ro fa ia ro manga i forfola nga ia ngala ngai fa te mai to ela mai te mi ne tu puse mea ia ai ole ele ale faina mo moli to a mai mo mai to ke lau i te mi le dei mo moli to ma to no fa ngor program mo to te ai mo to no fa nga Faafetai le to tali fa alo Faafetai le to tali malo Faafetai le to fa tu Faafetai fo lo to wa mana ia ia ole te ta yo se ta to no o sa mo malo tu to tas ia mo ma to fo au malanga ia e to te no ti me manongi fa tasi i le fa mana tu no se lau tu sama ia ole to faina pa anga le lei ia male malo o New Zealand o ke lo ka si le aku ule ya ka wo ka ka pe ngai ska malanga o ka mi nga ko fa ma vaenga so le wala mo mai li pe wo fasta ko ri ko la wori fasta to ia to la pa war me orita tu ala lor ka ko ka mol mala vale le pulo mala vale fa se inga helikopter la morgi kai mi si fa ka ho ko lo helikopter foi nga sa olo ko foi nga sa foi olo po fe o inga sa ka sangi inga helikopter foi nga ale angi bo ko fe le samo ai ke lo la ulo tala pa una to inga va wala nga le ta te vai tu soni
lo so mara fai ku rali e a le va foi le ala lo i ko la wa na ma ole ba sa al ba le na fanua ko le nga o malanga e kasi la so nga lo ya fa mai isi va foi no mo Faigamalo ko kia ko wa so va o le se foi mea le mai tau le la le life ia mantola le va apa lenga sa wa kuia le Palemia va pe foi le mamalu o kapinga kasa ma Faigamalo le avongo. They had to match the timing e la koe kualava. Yeah. So that they can easily go up inside. And, you know, ole so o le sami ngaki. E mo mia se wafu. Mo mia se wafu se ba apo le pe whainga kaula se ba apo e la ngisi pe oso ia. E sa i la ngisi aso ia. Yeah. O lo te vai atu i le whamaumawane au mai ia o le ua make history le Palemia le sunga la auli ale mare toa i le leading on the first delegation visits i toke lau eva o go bingana sa wana ka kokala o le official visits le a mua ia o te loa pena ta fauto ino tu i lai papesa ngai vanganga ngai nga mengupu ia ngai le o fa mamawina mai la tavavai atu ia uio lea ia o te le tatu talala nga a fai foi ke le se kai mo tatu tu te ia ke rola e ke le kanga ko ela o mai mo mai mata mai e le tatu por kalan mo boli e tuel pa malo a ia ngi sia ka nai o ngai kanga ko ela me sia community to ke la ia fita e lunga ka ko wakai se mai mo mai to ela ia o le wa make ka ko lungo to te ia wa e making of ia le global tendire nei wa mai mo le mai mo ko Amerika mai mo ko Australia mai mo mai so se ta for ke lopi e nai e tatou uso ia mana e tatou a inga ina tu ke lau tatou mai ia sa no male tatou to ke le manga ia le me nga ka ngo mo vale le foi le wa le foi le vale sam yes vale sam ia pe fa ves ka ko mai vale mala vale le foi le pe o asau ai le na ka ko ba ia ko nga menga e fa ka ko foi pa anga ma ko lau a kasin malanga va so yo que el salo ko foi nga ko nga fa moi na tonu se o kai miringa la o se ki e fa o fongu tu manual plan o melia na fo ngo fo le pa mai ki o mo ku le ma mo manga ku po le a le fa ngole o le tu langa le le nga kai ka ko kama mai va le like kama va le o le helicopter ya le ya o kama nga la u ya tu risi la u ya malanga fa pe ya te tong tupi o le kai miringa ia nai ma le ya tua po le ya le fai mai ka waka ma le ale ka ga oi me o di ia se mo ye ku pe ka wa afo de ka ka sa mo wa uma ka ko waso nga la we ma ki kiva ma me o le se mena le o le ko ka mo fai ya le o di ia when I say what ia le fai por kala me de o fio le sa mo le ka mo fai ya ka ura lau me nga me le o le vanga mali liu ka nga fai nga kan o le tai mire ni o ko vai le malanga nga uma ngi se singa fu ale ko fast le nga ko o kiki vai ku pe nga to nei te e maka fale uma me o va mar 100 milion ele aso kasi ia por vai aso po aso fu ia lua ia por vai aso fo ora le winga la teta se po le are ko inga ki nga e ku por kai mire ngai fai e lo no fila nga ka ko it's all about adventure e mire ngai ana ma mali ata wa vai ko si la ku ya ka nga wa mai lu it's all about adventure kamale ya kamale ai na to nu la va eleni yes amare se ko i lunga sami arua ko ala ku kaula sa o ai le meor Kosova nga ringa ka vai ko ya o to si la jula ia fai nga wa ai la ta do ia va nga va la le arua musa o arta male ala ku le lunga le wa ya polea male a se ko kongi ka ka sila le a do ma nai le o ngi ku kuina le ar pa se le u fele le to
I whale o loa i tutu ila le teimile ni. Pole alfa mai kaua kāku i lore sau i Niusila i Samoa i whale o loa i Niusila. E koko ngia i kangaka. They have the money. People have the money now. Yeah. Wa baru se lau kāra le Afrika la so le aluma fo ia ku i polo i. Ai fo ia ka. Le nā tonu. Le atua. Fo ile nā le o te whai atua. Ai sila oi. E solo musa e kangaka le e ko mumu. Le laka klau kana. E ko mumu i ora wadi ia le fo e pe kere whai mai e le ala le si melo ko mumu i kaua ka me o pase se matula wa umu. Ai Samoa, mai kau mai oko, e whawhianga malanga ka kare kausa. Whawhianga malanga i New Zealand, malanga i New Zealand. Koe kiki wiki engia i New Zealand kai mi umaka numu. O whia la e justify ia ile mele e pisa i fo mai kaunka. Kaunka le pase si. Ale utu whai atu. Na o le tau whaalea ngā le mea le whai. A o Samoa, ua wha manuia ina, ua wha ea inga e le atua langa sara lau le makikiva, sara lau kakaa. E la uto e fo ia tutangata nei, wa iei le wha manuia ngā le atua, ua wha ta mao a inga ina. Wa fo e maa fo e sea, o ngai maa kua, o ngai unga li i fo i ngā makikiva e le ise la kupi. Ai whanga winga le la whanga ua ko alima. E roia lesi, e fo mai lesi. Ka muka lesi, e ngisingia lesi, wa e vai ka kuia. Whangau mai e reu ngali i ngale e aing se la ka mau a inga. Ai whangau mai ni whangau, ola nkukungi. O le ana le mea le iai kaimingi. O le ana me mga oi ka mamar ki ngā whai. O le ana me mga ngā oi kukungi. Nā ika koi. O i ngā leo binga leo te tau whai atu ai. O umaso ngā o le lau maki kiva. E le o koe au alari ni kaimi. Ia. O ke vai o kuri peora moko koe lau le kau le mai runga. Oi. Maninga. O te vai te rua screen le mai e runga e anai te rupo to ke lau le nā. Ia, o te ka lau le ngā, e vai le au le lei o le la kumuku. These are called atolls. It looks like a really great tourist destination. Yeah, le nā tonu.